Gedamtang Arkoni Bhai Kret Roxier ni Dipu Pirbi Market along 20th Battalion CRPF atum Penjapatir Piponsi Barpi Barso Kitia Hemkimi Kang Pupon. Dipu Pirbi Market along Rara Kenang Sot Nai Mate Barpi Barso Kitia Hem Donang Ji Pupen CRPF atum Gedamtang Porpen Kim Rang Ponlo. Laso jok Gedamtang Arkoni Bhai Kret Roxier ni Kim Rang Patang Pon Pamisi Kang Puamai Deng Ponlo. Bangso ajay megalong 20th Battalion CRPF atum Penjapatir Piponsi Maya Long Alohia Manpen Rat Sai Klembang Tingkreng Rongpi nominated MEC Ajit Kumar De Ward Commissioner Simon Phangchola pen pinangan kit higiding atum Chetongdun. Bangso along Alohia Manpen ka Chetongdun Rat Sai Klembang Tingkreng Rongpi pen Perangkia Thing no Karing Jepona Tengke 20th Battalion CRPF atum pen Dipu Pirbi Market along Rara Phan isi Nisana Warsai Pipondo. Labang so long pen tibok terai kulat ke doatum setame our side long ponpo. Lapen Ladakh Market Committee tum setame labang so barpi barso kitia hem kai ke setame kapang thir jirpen kibi bonja phanta kachuningri padopon. Di market long 20th Battalion CRPF cepai bukan Ladakh latung malang itu toilet di di market area la bazar long ketutupan panisi our side di pondo civic action program ahin pen alang itu Ladakh isi facility di pono dak market long ko an la dukan la ini dukan itu sistemnya latung alhamdulillah dak so toilet use long ko la pen isi kecuni di bangke Ladakh market committee pan jelaso CRPF tu bangke Ladakh bang jadwal sistemnya Ladakh bang tir veci pan kai ke mata ko bang tir pen laso tu mana laso toilet pan use kon pamitai nasi isi kecuni di pondo. News report Karbiang Long Life.